अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आबिद गवर प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पे तरस तहरीर सिलसिले ब्रोह पकनावान कर आज पेश मजमून कीमियुक ूरम तो आखिरी किस्त उम्मीद करान तुह सानी कोशिश पसंद यवान तो गुजारिश वीडियो करियो लाइक सब्सक्राइब तो बे करियो पन्न ख्यालातन हुंद इजहार ते कमेंट करित वली कर पेश मजमून कीमियुक ूरम तो आखिरी किस्त बूझ यान ये खबर यजीदन बहाद के शेम सितमगर मकार प्यव दे दोपुनक नूर अजहरस बोय सिंध सरस सठा माल गु नियो सोई सर मनवेश चलस दिलस मलाल अदतस आफ्ताबस मज तश्त तिलास चिस्ता तासिर खुदायस करत सरपोश छिस निश बेमारस वातना यान मदीन के अमीर शाम की फकीर सरस शाह हुसैन नीस यवान डे द्राय पेशवा आवगा शाह सिंधन करथ सलाम बाब साहिबस वदान इमाम रटेस ना दपिस चुम लोल आमुत वो तुम वुचनस याच काल मे हसब चलोसम बाबू चानन वतन वो चोन हाल प्रथा कस कोस न असे कोन वो बाब तसला दिन कन आम अस पाम कुह कथन ओस कान था
Afsund sarı koçi andar het hojte Khudaye ahmaz badwanu Rust istad pop deden kun yuhoy sadala ye wadanu pop dedo sod vati tavachmu tsiri tavav tujhe ma yemyon bab sultanu yel ay hicabası bib zayn bası boy sızı boyu ay laranu Khudaya nur sarası nari daresi beni lacyo bala ye yur valı bıycanu adratı vatıresi nuru halkası ıssız vadan yemit divanu het ali yasinası süt sinası tatı hirci ye gravı karanu malinu sepad şahs fakir uçnası gitti fırsatı ye akmaz badvanu bayo travit rozayı pay gambar bayi caneyma ye ay neranu ça benim be kasanı barı şaharanı ba ye mışı ravanu sallallahu aleyke ya Aba Abdullah ya leytena kunna ma'akum fenefûzen fevzen azîmâ iltimâs dua